SD2 Partai 2 kelas A Putra mempersiapkan timbang ulang gelanggang 2. Babak pertama selesai, gelanggang 1. Jatuhan sah sudut biru. Babak kedua dimulai, gelanggang 1. Teguran pertama untuk pesilat sudut biru gelanggang 1. Hanif. Eleh kene. Anak buah eleh. Babak kedua selesai, gelanggang 1. Ya kalau tenang kan kita besok juga kalau di Waktu penampilan 3 menit 00. 3 menit 00. Keputusan pemenang. Dapat Pak. Dapat jatuhnya 1-1. Oh gitu. Ayo dekat tinggal euy. Tangan kepada Ramaan Putra kontingen Tajimalela B6C tim A harap melakukan timbang badan. Sekali lagi panggilan kepada Rama Andia Putra Tajimalela B6C kelas C Putra harap melakukan timbang badan. 2-1. Oleh pesilat yang menempati sudut merah. Mantap. Penampilan Hanif 3 juara, menit Hanif. 00. 3 menit 00.